Yung constituency menta kalong kabaking jabing ba namar kakam yasi yaben briu hakirinsan yalap election. Baru kinong yalap election kidi kibabun ktien bat kim kran ya kibadai ki kam penroy bat kanong rim baki yang nakaliang o antor news habayo ban ya kran bat ukertong keseng kongres na so yong uba SO kharjana ban ya kun election u yathu kamdan jengmut yano ban yalap si briu ne benko namar kakta ya kamat long briu. Uba SO kharjana uyathu ha kajaka ban kren ban khana ya ki kam jong kaseng ne kamat phang la jong bar ke ega jingmut ban mi shalimpung yakhun pat ba na kaliang jong ukum ukurtong kaseng kongres umkwa ban ben ban kho ban gdok ti yanu ha ka bakhat du hi kadai kabor upat ba hi ban ai rai Shu ulo ong ya ki pat ba ki de ban nong ki ba start ba bat pensyong nong rem haba ki let jing yalang pat ba kumno kenjit ya unong yalang pat ba ban nong uken rat bat usyakri pat ba pensngau ukertong kaseng kongres. Kemudian akabai baka jing election ngani sipi ngidon ngadon pakai background nomor ipala dab don lalong amene teng do prapulai do pra te barbo gitu ikan bai iparu sakawe kali jinglo ni palu bai ri syairu te isai lang barbor man kapor ya kan kana bai pa kamun ngitip tang taka jing ri ijai benreu igi kam imju kam ya kan te andre yero dip le borus ka tu ngadon po government service te ke sulong bitang bang isu ya kan itu kana man kapor te andre hagi arjar khat reu khat san kan reu khat nyau ikam long serius kata kecing keren, bat nak kaba kadu kadon kepor bang keren iong yang aba pitch ni lada mi ngam nang yam, te ngasusan si jairu ya kata, te peni ginong rim, jong ga jeng jenjar, jong ga ri bagi jai beriu, ngaruh ngai ya kata, te si bentar kalau kadon kecing susan ru nam tak ri bagi jai beriu nomor ba boros kata ngiji ya ga defect balai ngija kumne. Nrei habakadu ngalap ke jubab balai ke dia kemni ke jukren berbor ke ni ngaju ong ba ha jela jongi bun ki bolong chief minister dagi garo te ipa jong aru isa sngo be ya ke ni berbor balai ke ngilong kemni te abakadu I convince nga ba ong ba pitchne lada mi te kan jenjar na ba ngakwa bandon we ba mi beteng na ka jaka jonga te abakadu tinga kular bong empangan mi no hi menta dengan semi na tenadu arjar khat pra mas dep election jong badeng samlin na tepor din bla job nambangi kesan ni badeng samlin tin la job badeng samlin tangsi tengsna me te na yeng ru kyong pet ka ba pin mi hino nama ble ba kene kam imat kampoi si sei susun asia ya gari ba jai bendiu abakadu mo ai ko commitment okay ngan mi no te nadu arjar khat pra hi nasdang ban advertise keleng banong ba pitchne kan mi no agene election awajar pulai te akabai dei ber ke development nama ipa jongi I concern ba I kru ba ya gari ba jam riu pech hangne ko longom ta pech ke khando ko salongom ta namar barbo isa su diau ba habai dei ba ketuga Assam Forest Regulation Act 1891 ba ki adopt ha government of Meghalaya ha ki 93 94 ba ketuga por dengan bakala te isa benyau bahaya kata ke bentangan ni pi ketu kolong kumne pi kan ke election ni mentah hang ni apa Meghalaya hadu mentaru ni ngim parsutu ke election ni sim personal ya ke jaga suki pai ba ke suki amle ke suki pai ba kan ke suki personal handai ki brio ki sim personal ba ki kan thoughts non what ya ke personal jong no re jong no ka personal character jong no haji sya kolong ko bakla agabai dei ba ke jing sencapai ba baro ngajisya nadu ki rang basnong adu ki seng balang ngide binya neutral ajisya ngide pencai be ajisya ke ke ba ke jela ke don kam ke ba gari ke si bodon kam ajaka bikin kren ha ngiduna bangi don kam ayu bikin kren ajisya ngim kren ke ba sorka kra deble but ke bangi ngidon kam banle ya kata ngim kren ni persang ban kan tho personal ban ndai ajisya da bikin gini nang ta daw sami ke pa yeng pa semru tang nak daw jong politics tina kalian juga ngoba kini ke bakla banlong personal hadu kata ta ya election nomor bakani ke day ke right to vote bala ai da kriti sencar jong India ba baro ngidon hok ban vote
Nadu Prime Minister hadu unong repru udon tang sibut. Kilidar gidon tang sibut. Teka right to vote aji sya kalong ban nakadaw bangim suthu. Nakadaw ngi penbor ya gibreu bagi deban kongo yang i dakum ru. Hanrei ngaju ong gibreu ngamju penbor gibreu. Ngaju ong pej ya kisya. Ke ge bagari jongi gedon menta hangno gedon bar ke ge baduna bar ke ge badeban le. Ya katangin ha perkat. La kita gilidar ki bangingi jit kilala CM ban sensar ya geri bagi gibreu. Kata geri gemat ke bakong santam namar ngai i hangni kalong ba ha ka politics karne ke trends ka change menta sipau arbus nem imat ba kini kinong mi kemat jongi lane kinong tawan ki wan lagi businessman de ha kata ka jabri jongi kan poi ladang itung ladang jet ki businessman lane kinong kai barbor kim sngoi isnai kim sngau phala ban yo ban khai dade ya gari ba jabri ne dade no nomor ba ki tip tang pisa kim tip ya ke pat ke jingi kran namta ka roi ka par nak mata ke yonong dunong jongeri bekerja beliau nam tak yap ke im jongeri bekerja beliau kimpor khat rem namar nganga jukren ni kene ketin kwa bo pai ba un suthu ba hakar ri sencar pai ba baro upai ba udon mentalang ban sencar hakar India brokwe nadu Prime Minister hadu ubar riddu eru udon tang sibut bat kedi ke hok jongi ban tebut bat ke mengaju ong barbo kolong ba ngide ban suthu ba kene kedi ke ribe e jongi ke yap ke im ke kia ke son jong ke riba ke jai beliau ke song ha ke sibut